بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala. Mga tayo mga kami Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yari kita nyo harum ini dum Jumaat, kumawa kita nyo pangadjian. Kalau makarihil kato tanyo kamumpaatan, di naman na dunya dagpagpadlo akhirat. Mga umatul Islam, zaman sing kita nyo ini, daran na kita nyo magpakarungog, nipit na, tawakan atak, akida sin salaf. Ini, suway to hati yun sing kita nyo, in ummatul Islam, di to dumayaw, in kahalan, sing kita nyo, patawakan sin ummatul Islam, bang di kita nyo magad, kakainang si mga salafus salih. Atawakan magbalik, kakainang sin sila. Kan ding mga kabtangan ni Imam Malik rahimahullah, ang niya lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Ditudlong niya ini dumayaw in ummat huning zaman, di dumayaw in kabuyanan nila, di dumayaw in kahalan nila, ding naman haamuin parkala muamala, parkala pangaddatan, parkala akida, ding naman ha parkala siyasa, dito diyan dumayaw. Sahingga maksud sin amin kallam atau kan imumuan si Imam Malik ito magadkaw kakainang si mga nakauna ito. So di mayaw sila pamaham nila nung ta doon na Quran iwan sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban pamagbugi nila harwa parkala yan. Yung sabab ito kaya wajiban to kita nyo in suway mamogbog Quran iwan sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon pamaham si mga sila salafus salih. So ginis-ginis din biya pagkarungan tanyo bisara. Ding naman media, mga tri-media ini, doon mga Facebook, makita na kita nyo ginis atak long ta mga sila aimma, kaimaman, si mga salafus salih, mga sila ulama, mga duat, si mga salafus salih, ngingian nila ito biyahan, supaya ma-degrade nila, mahina nila lang tayo mga tao yato, nakauna yato, at tawakan na unday sabdain kanila, bukod day sabi mga biyato yung maksud, sa unday sablong ta, mag-intisab day sab sila mga salafus salih, intisab day sabi sa pantun, amin lang ta, nag-uwaral day sab sila mga salafus salih sa sumangawa inhakikat sing kakahinang nila wayron datod miya magad sabab sin suul faham way lang ta kimuddan tawakan fahmun khati way kimuddan pamaham nila tawakan way kimuddan in pamaham nila pamaham si mga salafus salih na. So dihay ni mga tayo modagam Islam ini bianasin agi at inya ginis-ginis kabtangan atawakan fitna kakitaan sin kita nyo magkawasa sin kita nyo magkarungog sin kita nyo tungod pa atak nila mga sila salafus salih na mga tayo mangud mayta wajib kita nyo magad mga sila salaf wajib kita nyo magad pamaham sin sila muna dengan mga asbab mayta wajib sin aga masing kita nyo in magad kita nyo pamaham nila in si mga sila salafus salih nung sila na ini innaka hasil sinrida sin Allah subhanahu wa ta'ala. So hari pakita nyo lang makariyah mga asbab ini isu yung pagyanon salafus salih hati yung tanyo bang isu yung pagyanon salafus salih sila na ini mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magad sila Rasul sallallahu alaihi wasallam, magad sila kitab, iban atawakan Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga sila tabi'in,
amin miya magad kakahinang si mga sahabat, iwan hisusu na mga ulama, mga duat at tawakan bang sa muslimin, miya magad kakahinang si mga sila salafus salih, mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan dugay na din kanila. Sila ini mga salafus salih, amin miya magad Quran, iwan sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, in asbab may kyawa na wajib in suway kita nyo magad kanila mga tayo agam Islam, yung panagnanding nga mga asbab, annahum nalu ridallahi ta'ala, sila na yung nakahasil harida sintuan Rabbul Alamin. Qala ta'ala, nagparmanin ng Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an. In mga sila nakauna, sabiquna al-awwalun, mga naglumba-lumba, nakauna din katutan nyo, din mga bangsa muhajirin, din mga sila Quraysh, amin naghijra din Makkah harap pa Madina, wal ansar iban si mga sila tao Madina, zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladhina ittaba'uuhum bi ihsan iban si mga sila miyamagad ha mga sila muhajirin wal ansar mga sahaba bi ihsan, ni pag-agad marayaw. At niya pamahamtod si mga sila nang takakay ng pamahamtod si mga sila sahabat. Walladhina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum, sila na inin kiridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa radu'an, iwan nagrida sila po Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yato, anna man ittaba as-sahabata nalahu rida wa man khalafahum falaysa lahu dhalik. Na isyusyo in mga sila miyagad akakahinang si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na makalamud siya rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na adapon in acts in opposite niya sab isyusyo in wayrun miyagad akakahinang si mga sahabat atau si mga salafus salih na di nila mahasil in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taymod agam Islam, mahal nga tuod in rida sin tuan Rabbul Alamin, amunin sabab ikasudtan nyo, amunin nung ta sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikarayaw sin kabuhian ng tanyo rin diya dunya. Hangkan bang tanyo kitaon in kabuhian ng tanyo diya dunya, di siya mga muntol biyan atawakan way kimukuddan long ta aturan asabab sin nakalayo kita ding harida sin Allah subhanahu wa ta'ala. So kung ito mahasil sin kita nyo inrida sin tuan Rabbul Alamin, doon na panghangad sin kita nyo ha kakahinang si mga sila sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So isyusyo sabi mga tao amin simulang makakainang si mga sahabat, way nila yaga din pamaham si mga sahabat, doon naman haparkala akida, haparkala muamala, haparkala fiqh, haparkala pangaddatan, na mabilang yung mga tao ito, amuin simusulang lang ta, ha kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin Rasul niya, sarta malayo sila din harida sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, may ito yung panagnaan sabab mga tayo mo daakam Islam, mahasil sing kita nyo nirida sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita himinang sing kakainang si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuna yung mga sila salafus salih, sababin sila ini nagrida kanila in Allah subhanahu wa ta'ala, sarta nagrida desab sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. So wajib in magad kita nyo kanila, sabab sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, yon doon kanila. Dengan mga sabab bikarwa mga tayo mo daakam Islam, annahum khairul bariyah, sila na ining mga manusya sa rayaw-rayaw. Ulaika hum khairul bariyah, sila na yung mga manusya sa rayaw-rayaw. Nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa aminus salihati ulaika hum khairul bariyah. Yung mga sila nag-iman, namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa aminus salihat, iban sin naghinang amal ibadat, amal marayaw, ulaika hum khairul bariyah, sila na in mga sila na yaon in mga manusya amuin sa rayaw-rayaw. Was sahabatu awla man yadkhul fiha, na in mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila tuod in mapatot mabilang ding mga khairul bariyah. Sila tuod in bang mga mag-itong kita nyo, maglawag kita nyo, bang isu yung tao ataw kan tumpukan si mga tao sa rayaw-rayaw na amo na yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga salafus salih. May mga tayo mo daagam Islam on hadis mutawatir
amin nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. So, mangtanyo kita on mga tayo mo kami Islam hadis sini, insarayaw-rayaw manus siya, mapuas din ang mga kanabihan. Mapuas din ang kanabihan, amo na yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil ha zaman sin Adam, umat sin Adam, sambil pahuling zaman, maglawag kita nyo manus siya, sarayaw-rayaw, mapuas din ang mga kanabihan, mapuas din ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mapuas din ang mga ulul azmi na rusul, mapuas din kanila, amo na yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hum khairul bariya. Ha? Ahadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. In sareho-reho manu siya, amo na in patahunan ko, in century ko. Amo na yung mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. So subhanallah, in khairiyah hadil umma, in khairiyah, in karayawan diha umma ini mga tayo da kam Islam, doon na pangangad sing kita nyo, hakakahinan si mga sila, sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salafus salih. Doon kawakan tayo in karayawan. Bang kita nyo limayo, dahil kakahinang nila yan, himinang kita nyo amin mga kakahinang, simuso lang nga sunnat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayro na nahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, makalayo kita nyo dahil karayawan. Di kita maitong dahil mga ummatun khairiyah, amin ummatul khair. Di kita mabilang dahil mga ummat, amin diyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin amin khairiyah, sin amin sin karayawan. Naam. So, khairun nas qarni, insarayaw-rayaw mga manusya, biya na sinakita nyo kain na ito mga tayo mudaakam Islam, mapuas din ang mga kanabihan, amo na yung mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, ampain sumunod kanila yung mga tabi'in, thumma alladhina yalunahum, iban si mga atba'ut tabi'in, amin niya mga apamaham si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. So, uning maksud sin khairun nas al-khairiyah, khairun nas lang ta. Uning maksud din ni mga tayo mudaakam Islam. Yung maksud niya, bang ha'ammal ibadat, iban kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in nagdarasin amin kabuka, iwan sin hinang ammal ibadat, sarayo-rayo, amo na yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na yung mga salafus salih. Na dito sila, amin lang ta, amin tamayyazu, nakawidda sila kaybanan manu siya asabab sin kabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin ammal ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun din ha amin technology lang ta, hoon nasa in technology ni apangatod sin aga masin kita nyo, ini din ha mga ipaglagi sin kita nyo, mausal sin kita nyo parkala dawa, parkala pagdunya sin kita, bang man di da usalon tanyo parkala haram, kaya si mga mag-TV at tawakan internet ini, usalon sin kita nyo parkala dawa. Sa mga tayo mo da kam Islam, yato din ha mga long ta, ini hajat long ta sin amin umat Islam, parkala technology. Sa sumaga, in mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, azaman niya to, wayron sila kakilahan dun ha amin, biya long ta example, a sophisticated weapon. Ha? State of the arts long ta weapon long ta biyan bang parkala pagbuno at tawakan parkala technology, parkala long ta hamin long ta pagparagan sinula nila, wayron sila kakilahan to dito parkala yato. Intanda niya in sa lagu empire ha zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan si mga sahabat niya amo na Rome, iwan sin Persian Empire. Sa wakto yato sila yung nagdara sin amin long ta technology ha wakto yato. Sa mga way sila nabilang din ng mga sareho-reho mano siya. Sa bukon dito in amin tiba at mabilang in mano siya sareho-reho sa sin technology niya. Sa mga asawab sin amal ibadat sinambok tao, iwan kabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mo yan gaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in akramakum indallahi atqakum, in sa mulya-mulya hapangatod sin Allah ta'ala, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin mano siya, amuin lawi in kabuka niya, tawakan nakalandu in kabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil mga mano siya, amo na siya na mano siya, ataw kan tao, amuin nakalandu in kabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito hadto mga tayo muda kam Islam,
nabi lang in Rasul sallam sarayo-rayo nabi na nabi sin umat ini sabab sin namin kabuka niya iban ilmu niya pa tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala na ini iwan sin napanaog kanyan sa reo kitab iwan uno na pakaradyan lang ta ini nabi lang ta in Rasul sallam sa reo Rasul sabab yato iwan na lang ta in mga sahabat kaya pag sahabat lang ta kaya pag companion sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallam in sa reo sa mano siya amo na in sa reo sahabat na sabab tiap-tiap nabi in kamatauran din kanila on mga companions nila on long ta sahaba nila biasin nabi Allah sa on mga long ta sahabat nila biyan sa on day sab nabi way miyakad din kanila miyakad kanila sa mga in kamatauran long ta on day sab lang ta sa pagdaaw nila doon nakatiyo ta kan mataod sa insareo sahabat amo na in sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na والمقصود بالخير أنهم خير الناس تقا وعملا وهذا معلوم عندهم قال ابن مسعود رضي الله عنه لون ابن مسعود كتان كبتان ابن مسعود ini mga tiyamod agam Islam long niya inna Allah nazara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad in Allah subhanahu wa ta'ala imatud pamanga pangatayan si mga manusia si mga ipon niya fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad kita sin Allah subhanahu wa ta'ala in sarayaw-rayaw pangatayan hakatan sin pangatayan si mga manusia amo na yung pangatayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu li risalatihi nah haday nga sa wabiyat to pini siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang siya Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala thumma nadhara fi qulubil ibad us imatod din sa bin Allah subhanahu wa ta'ala doon hapangatayan mga pangatayan sinipon niya ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was din hamin pag-atod niya pangatayan sin Nabi Allah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khairu qulub na kita sin Allah subhanahu wa ta'ala in sa rayo pangatayan sa sutsi sa lalo pangatayan makuas din ang pangatayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amo ning pangatayan si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam faja'alahum wuzara nabihi yuqatiluna ala dinihi nahinang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala wuzara ministers magtatawang haamuin Rasul sallallahu alaihi wasallam mamugbog agam Islam magdepend ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iban magdepend ha agam Islam fa'atahumullahu fahman la yudriku lahikuna lahum tulong Ibn Mas'ud dilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala fahman pamaham panghati la yudriku lahikuna lahum di na maawot in pamaham sin mga sahabat ini artinya di makasibo imaksud din ini di makasibo in pamaham sin mga sumunod din mga sahabat biya sin pamaham nila mayta so sila in nakasabo sin pagnaog sin wahi sila in nakasabo bang how ni maog wahi bang isun pianaogan sin wahi unin sabab sin pagnaog sin wahi so dito yung pamaham nila yato dengan sabab yato di maka awot in pamaham sin mga sumunod din kanila in tabiin at bawat tabiin iba sinakaywanan di natud subhanallah habiyaon bangko kumita in kakitab-kitaban taud-tuod biyan hambok lang ta ayat makasulat mga 5 pages biyan na to kasi kaywanan mahambok kitab mag-explain yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subhanallah mangmo kita-kitaon hamang katafsir-tafsiran katafsir-tafsiran how po in panapsir nila ang mga kaayat-ayatan so direct in pamaham nila direct in Ibn Abbas hambok din ng mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpaham sin Quran kaannaw yandur habayta sin mga sila sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya lang niya magtafsir sin Quran
kaanaw yan dur min warai sitir. Biya sinamin imaatod da kuman siya in hakikat sin tafsir niya yon. Kurtina ra kuman. Kakitaan niya na to din biya mga hakikat sin tafsir. Atau kan makna sin ayat. Sin ayat nang ta sin Allah Subhanahu wa taala. Biya tuin biya pamaham sin mga sila sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan bang tanyo kitaon very direct in pamaham nila bang i-compare ta zaman sin kita nyo biyaon subhanallah magligot in pamaham sin kita nyo magligot in kabtangan sin kita nyo di kita nyo magpakawot pa amin point yat long ta di kita magpakawot ta amin long ta point sin bisa na so yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bet to in sawa iwan sin lanok sin pamaham nila ang kalong Ibnu Mas'ud di lang sila sin Allah Subhanahu wa taala pamaham in pamaham niya to di na maabot si mga sila sumunod kanila di na tumawot na nasabot yan ha kitab Imam Ahmad bisanad Hasan unin biya mang wajhud dalala unin biya point rin doon naon no si mga ulama anna ittiba man min ittiba man alimna yaqinan binajati wa sihhati manhaji wajib لأن الطريق إلى الحق واحد نعم أن اتباع من علمنا يقينا إن magad ko magfollow ko haamo in tao kaingatan mo yakin on certainty motud yakin ko binajati hataw yon nalapas sila di nga kalaungan nalapas sila hapit na biya sin mga sila sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalong si mga ulama law niya man kana mustannan falyastan biman mat fa innal hayy la yu'manu minhu bil fitnah isu-isu magad atawakan aun agaran niya yung nawapat doon na karayawan. Nawapat siya, hapag hinang karayawan, hapamaham nung ta marayaw, hakida marayaw. Sawab in masi-masihuy ini, bang mo siya agaran, di ko makasure, bang malapas ka siya ha, day nga pitna. Na, ada po nin taon nawapat na nalapas na day nga pitna lang tabihan, timutog siya doon na hapamaham niya marayaw, timutog siya kakahinang niya marayaw, hapag amal ibadat, hapamaham marayaw, akida marayaw, manhaj marayaw, amay ito subaytud, agaron sin kita nyo. Na, so, in makad ko, ittiba man alim na yakinan, agaron mo, in tauyaw, yakin katud, sin nakapas siya, nalapas siya din amin pitna, ha? Wasihati manhajihi, iban, sahih manhaj niya, wajib. Hukuman niya, wajib mga taymud ang Islam. Sawab long si mga ulama, lianna at-tariq ila al-haqq wahid. Sawab indan matudyo pa kasabon na lang hambok da. Oh, di tuod mahinang duadaan. Atawakan tudan harap tudyo pa kasabon na lang. Bang naon na, in karandanan, tudyo pa kasabon na lang, timaud na hambuk sa jatod incorrect dito hatto in kaybanan kabatilan na. In kaybanan kabatilan na. In miyaksud ko rin din mga temuda kam Islam amo indahan sing kita nyo tudyo paamin rida sin Allah Subhanahu wa taala makasud kita nyo pasurga amo na in Quran wa sin hadis. Amo ini bang lumawag pa kita dan mapuas ding hayni. Ha? Lumawag pa kita nyo dan mapuas ding hayni in katudjuhan sin kita nyo bukod na pa amin surwa sin Allah Subhanahu wa taala bukod na pakarayawan sa sumanga makasiha na kita yung karayawan ikatilakbo kita nyo pa pinarka jahannam waliyadu billah na so in tariq ila al-haq hambuk da in mangda kato tanyo pa kasabunalan hambuk din in mangda kato tanyo pa kasabunalan in magad ko Quran wa sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na hapamaham si mga sila salafus salih hambuk dahil ito mga tayo muda kami Islam di na tumaod di na tulong ta tumaod na
Adapun imbiya mga bisarat sing kita nyo ito parkala akida, adapun long ta in parkala fikhi, injali ang mga khilaf sa khilaf mabilang siya tanawwu'. Long si mga ulama usul khilaf tanawwu'. Ada yu'tabar, yukbal hada al-khilaf. Artinya maun khilaf tanawwu', maun imbiya pag-istidlal parkala fikhi lang tabihan ini duwain istidlal niya sa sumawain maksud rin ito al-usul ila al-haq walang dangi niya ito mga tayo mga kami Islam na adapun bang long ta ini lumag kita yung manhaj atau akan akida mapuas din ang akida si mga sahaba si mga salafus salih pan manhaj si mga salafus salih tanto nadya malawang nadya kita nyo na kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hada sirati mustaqima beta sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tud indan ko yan mustaqima mabuntol hamog din dan fattabi'uhu agaran nyo tud fattabi'uhu agaran nyo tud indan yan hambuk da na wala tattabi'us subul ayaw nyo agara ima karandanan. Sinakita nyo, hambuk din dan pagkasabunaran mga tayo madagang Islam. Fatafarraka bikum an sabili. Sawab, mahinang ito para sa waban, kapag pulak ka nat sing kamo. Naam. Ini kapag hambuk sing kita nyo, apag gayunggong nga Quran, iwan sin hadis, hapamam si mga salafus salih, dun hayan, mahambuk kita nyo, adapon, pang kita nyo, di huminang sing parkala yan, lumayo kita Quran, iwan sin hadis, mapulak ka nat sing kita nyo. Ang kanimusiba, umma ini, biyaon, zaman sing kita nyo, sabab sin paglayo sin kita nyo din nga Quran, iwan sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhi ka tunya mga taymud akam Islam sabab may wajib imhangad kita nyo mga salafus salih anna Allah ta'ala qal wattabi' sabila man anaba ilay. Ja'ak kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala papaagarun kaw haran sin tawamin nagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala wala yashukku muwahhidun wayrun tao nagtatauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala magduwarwa siya sin in mga sahabat mudibin ilallah. Artinya dito siya magduwarwa ingkatan si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtataubat sadya sila daran nagbabalik sadya sila pa magrujuk sadya sila pa Allah subhanahu wa ta'ala taljaun ilallah fi kulli umurihim magbalik sadya sila daran Allah subhanahu wa ta'ala katan si pakaradyan nila wayrun tun magduwarwa parkala yan. Bisanin dahil nga mga kakahinang si mga sila sahabat lang ta bisan parkala mapuklas lang ta bihan mautod din biya mga chinilas nila bihan ista'inu billah mga ida sila tawang pa Allah subhanahu hatta al-bath sambil maglawag milh asin lang ta bihan into ipangayot nila pa Allah subhanahu wa ta'ala biya kaunan si mga sahabat pagtawakal nila pa Allah subhanahu bukunin natin yan di sila huminang sabab huminang sa bisan parkala siwi iuwi nila pa Allah subhanahu wa ta'ala katan wala takil nila nafsi tarfata ain ang kanding nga mga dua pagpangindua mo ayaw ako ya Allah pasarya hawaran ko ini mangandul nadya ko waran ko ingat ko ayil mo ko kusog ko bisan na ko man blink ko pan ay tarfata ain na so biyatin kaunan si mga sila sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam wala yumkinu tatbiqu hadha al-amr illa bi ittiba'i manhaj as-sahabati fil aqidati wal fiqh wal manhaj. So bedin impag-arad mo ha mga sila tawdaran nagbawalik lang ta pa Allah subhanahu nagtatawba pa Allah subhanahu bedin pag-arad sin kita nyo ararun tanyo sila ha manhaj nila ha aqida nila ha pamaham nila ha fiqh artinya ha pangaddatan nila suway kita nyo magad kakahinang nila mga umat Islam. Na ikaw pat sabab mga umat Islam qala ta'ala wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa man yushakikir rasul unin maksud niya ini isyusin simulang simulang siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda sin timatampal, timatarang na kanya in kasawunalan, in hidayat, in huda, in kasawunalan, na timampal na kanya. Husdahon niya na sumulang da siya.
Di ra siya magad. Biyan. Sari na sa lang tabang mayroong patimampal, way panapatarang kanya, us nakaagad siya ng kabatilan niya, aon pa kamapan. Sa sumagawa, inyaon mayroon na, timarang na kanya, napatarang na, napasawa na, mataod ni nagpatarang. So masimasira siya, miya magada ka, amin kabatilan niya, wa may yushakikir rasul, mawilang siya din ang mga tao, simusulang harasul sa sallam. Wa yattabi ghayra min ba'di ma tabayyana lahul huda, sin timatarang na kanya yung kasabunalan, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Subhanallah. Intao simusulang way miya mga rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, intao iningyanan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingyanan siya sin Allah ta'ala, yattabi ghayra sabilil mu'minin. Miya magad siya, habukundan si mga sila bariman. Nakalayo siya din ang mga bariman. Nakalayo siya din haraan si mga sila bariman. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla. Napasaran na kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadulan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala parkala yan. Sa sumagawa, bukulin natin yan ito, pasaran ka ulang tamin, di ko siksaon. Na, wa nuslihi jahannam, pasurun ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, papinar ka jahannam, paliyadu billah. Na, so, in mga sabil, in mga bariman, diha ini, amanin yung mga sahabat sin Rasul sallam, sabiluhum huwal haq, wa wal mustaqim. Indan nila amunain kasawunalan, amunain sa buntul-buntul dan. Bang limawag kita, duwayng dengharan nila, nakalayo na ko denghamin, long taharida sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakalayo iwan sin nakalayo na ko dengharan nila yaon, bimakna niya mga taymod akam Islam ini benasin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala ikasud mo ito sabab ikasud mo pa pinaka jahannam waliyadu billah. So wajib imangad kita nyo hapamham si mga salafus salih amin sabil al mu'minin. Khamisan ikalima niya mun hinapusan mga umat Islam hangkan may wajib dengan mga asbab may wajib insubay kita jumagad ha mga sila salafus salih. Hadith Abi Musa al-Ash'ari, hadith si Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, wa fihi hadith yawon nasabot rin doon naon an-nujum amanatus sama. In nujum, in kabituunan amanatus sama. In sila ini yung mga langta ini amana jaka langta sin langit. Faida dhahabatin nujum atas sama'u amraha. Bang maignain kabitun-bituanan maksudan din ma ari kiamat na biyan na malubunin langit. Wa ana amanatu sa ashabi. Ampay na kulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ako inilaw niyan jaka si mga sahabat ko. Wa ashabi amanatu li ummati. In mga sahabat ko amunain jaka sinummat ko amin kapag amanatan. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Nawanglaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makaig na yung mga sahabat ko nagkawapat ng mga sahabat ng kanya tutimag na ng pagpulaktan at lang ta sa kunda biyadin lang ta. Sa naon ng mga Khawarij, naon ng mga ini Shia hawak to yato na ata ummati ma yu'adun, dumatong na pa ummat ko in amin jajanji kanila. Artinya maukab na yung lawang simpit na. Mauto Usman naukab inpit na nagtagna rin napatay man Usman radiyallahu anhu dengan mga khulafa ur-rashidun nawapat man parang sabil siya dito ato timag na inpit na dihin ni mga tayo mga agam Islam inbituon kay nga tansin kita bang hatulakan ko kasi mga nakauna ito hinangon nila guide hatulakan at tawakan mahinang ito biya mga saparati ilaw kita mo biya lalawayan mo yan tawakan guide mo lang ta tulakan nabiyat tulay sab yung mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mga salafus salih yung mga ulama amin miya magad kaingan ng si mga salafus salih sila iniba sa parati bituon na bang mayroon na bituon mayroon na guide sing kita nyo susway ko wajib ko makada mga bituon nyo so pwede ko malaw na mura-murahan mga temod agam Islam
taupikan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala makaagad kakahinang si mga sila salafus salih, sila ini amunin mano siya, sa ingat-ingat mano siya, sa reo-reo mano siya, sa adil-adil mano siya, hapag hukom, hapag muamala, sila nin sa adil-adil mano siya. Ayun nakita nyo dumungog ha mga pitna long tabian in sila long ta imya makadlong niya salap, sila inin mga extremist atawakan ilabelon kita ginis-ginis na biyahan la wayron niya to nahinang si mga sahabat si Rasul sallam in mag-extreme yan, extremism atawakan radicalism, wayron niya na Islam sababin Rasul sallam rahmatan lil alamin. In Rasul sallam rahmat, mercy to all mankinds. In Rasul sallam, he was sent as mercy to all mankinds. Piyara sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, mercy. Ulong. Pagkataan sin alam. Naam. Dapon bang aw nimihinang sarta ima ako sila yung kakahinang yawn nung tasalap basabihan at awkat Quran diwan sin hadis na malayo to din Quran diwan sin hadis din kanila yatto. Malayo to. So, bukun lang ta in agama sin kita nyo, agama radikal, agama terrorism. Wayron to din agama sin kita nyo yan. Parkala yan. Amunin sa rew-rew agama, amunin agama Islam. Papanaw amunin sahabat sin Rasul sallam. Ini mga taymod agama Islam. Sila nin sa adil-adil manusya. Sa adil-adil manusya. Naam. Azaman niya to bang azaman sin kita mag in long ta in lalagoon ha zaman si kita nyo mga artista zaman si kita nyo biyaw nini atau mga celebrities ha zaman si kita ha zaman sin Rasul sallam ngan sadya kasabutan in kings in Persian iwan sin kings in Rome iwan sin mga Europe ha zaman niya to maghangatod sila sabab in mga sahabat sin Rasul sallam mano siya sa adil-adil maisog sa adil-adil mano siya naham bisan biat tuin in sigpit ataw kan kamiskin nila wayron sila nagnapso parkala dunya subhanallah sabab na paghambok sila sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hapag-agama Islam hapag-temo na agama Islam amay tuin biat mga so in mga label in deng ha mga enemies in Islam ini suway kita hindi mademolarize sa parkala ini tumtumon sing kita nyo in sa reo-reo agama in sa reo-reo pamaham amo na mga sila pamaham sin mga salafus salih sa reo-reo ini way iruuntod kawakan tanyo rin doon salla nam angkan magsusungin adlaw magsusungin taon kakitaan nyo ra kakitawan tanyo ra biidnillah in bisan pa inhula kafir kumawa da sin pamaham si mga salafus salih. Kumawa da sin pamaham pamarinta sin Islam. Kumawa da. Akitaan tanyo rin na susungon. Sabab in sa adil-adil pamarinta, in sa adil-adil syara amo na syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Allah ta'ala siya in nakakaingat sin kahalan si mano siya. Simpya panjari niya. Unin ni karayaw, unin kakangit. Wayron na sa rew-rew pamarinta aturan system lang ta sin government kapuas din agama Islam. Wayron na tuod. Wayron na to. Amuin lang ta ding ha creation sin Adam sambil pa umat uling zaman in sa rew legislation in sa rew lang ta pamarinta amo na in pamarinta sin agama Islam nila. Naam. Kan susungon bisan pa yung mga sila pero na mamarat sa Allah subhanahu wa ta'ala gumawa da sila sin pamarinta ini. Susungon. Naam, sabab kikita nila rin doon sa kaadilan. Doon kakita ng kaadilan. So, yung mga pangnarak nila mga legislation sa Islam biyan, yung pangnarak nila biyan, nagbumirang da kanila, nagbalik da kanila biyan. Kung kitaon, pwede ning pagpaadila kababayan. Subhanallah, zaman sin sila nakauna. Dark age sa Europe yato. Subhanallah, yung kaadilan kababayan. Pangatod nila baway satan. Biyaon sibo da. Ha zaman ha new era, ha new generation si kita, sex object in kababayan.
Ha? Inangon sila pitna. Mga sexualizing minds sin mga kabataan sa iwan sin kausugan lang ta sa wawan sin kuan. Isin naginang kanila ini. Ay mga amoy na mga western ini. So magbalik da sila ini. Tampanan nila ra in kawawayan nila susungon. So kakitaan nila in bad effect society. Lang takikita nila na biyaon in side effect ato kan bad effect society nila biyaon. Ikita nila ito biyaon. Now, hanggang sambil aon niya to Amerika, naaso siya. So, pagpa-iskulon niya yung anak niya, hindi siya Christian siya, pagpa-iskulon niya yung anak niya Islamic school, iaso siya bang maita lang niya, sawab lang niya, doon man lang niya nag-school Islamic school, imingat na lang niya nag-addat inanak na mo lang niya kamo. Ha? Imingat na kuno at nag-addat inanak nila, kanila. So, in Islam, nang hindo si pangadatan marayaw. So, inasusa sa siya ni nagdarasin sa rayaw-rayaw pangadatan. Kung nakalaala khuluqin azim. Nasusa sa salam, siya doon ka sa rayaw-rayaw pangadatan. Nabiyantog sa sinulong sa sindayo si pangadatan niya. Na mangipaghindo tanyo ini, kaanakan sing kita nyo, hapang daig sing kita nyo, family sing kita nyo, halom ka eskulan sing kita nyo, hakamadrasahan sing kita nyo, with nila, dumayo in pag-agama sing kita. So ay kita magbalik paaga masing kita. Hanggang daran-daran kita nyo magtawag, magbalik kita nyo paaga masing kita. Mang kita lumayo din aga masing kita, gaman magngingi in Islam asawawan sing kita. Sabang magbalik kita true teachings in Islam, bid nila dumayaw yung pangatod sintaw aga masing kita nyo. Namura-murahan mga umat Islam na kawa kita nyo pangadyan dito ato. Mamaid na kami alam. Napal ka sila sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.